jumlah jusab dingnya bukan tu ngetit berni bem tu ya kador si berni ngetit kador si datam bem tu te kadia ngetit kali bet ngetit tu si truk bagi poi dorm tu lai jar steng te ginong tre pada jaga ban su ai nong kilo te kaluksan tinggal ada kemung asbut ginong train tu ai benar ni ai kia kador kasan spas nah di takabale ambang kami anong ya kawan suai ya kawan suai tu kan suai nang sindo bukan kami anong pada ngi set iki ada mulai set untuk pada ngi sami sukan ya di sekolah orang bang orang sam sukan long ke sendawa ka kebun bang di beliau kia bang mana nomor bang yo bang di sekolah long bang tahu ya dah kada long bang Bila beliau lagi bam hari ni jumpa kasih. Rengkat kecingnya trelang ke yang kesem jong ubak rap lang, ubak kijukat itu ubak na, ulat tulun la bun snem hagani kam, bat utip syai, babaro kejing seisok kilong tang kejing treshitom, bat minot top halaka kamram, halakisngi naduk ladang saw keteng ap. Kabala pun poyo haduk kan ni. Dan pengkira jumbang kam tak ya tamalom tak haptristom mo kam lajang dah haptristom. Haptristom pada tinggi yo lagi jumbi mo. Te kibero lagi kuaban bilang ini kam banjing ni kai tang si tiung lanang. Ngagi nong tre buan tre ban ngata si tiung kai lanang. Apor pasteng ngkong ini ka karkenarit mo long kanu itu. Ngarang sengkong ngaseng sampai lebih ngarak dikejar empat. Nampadang bumi ke ngemandan mentah. Ngarak dikejar tu, terwan tu. Kita nak berok ya kawan rak. Kia ubang kawan rak tu pada ngasa hit di sekil. Tu ngarak sam sekil ngarak semuyang tu sah di sistem site. Lantu pada ngasa nang dwai sebelum tu belum nak berguna kelam tu. Tengah siap banci tak sudah. Tengah dia ajmal putar, madang lah ajmal putar lah pupus lam tu ka. Stambi ke jalan. Asa drive dia mutram tu. Tu boleh supli kalau kan cis terus di waktu kali ini. Saya ai jembam kamsung muda pupus lam mana lasuk kan. Ambas masuk yang ajmal. Dari nuju apa kejingnya nong kalong kuno, marsteng na kapa pen na balut pen kre jembam ne kalong kuno. Kalau kejingnya nong tu kalong tak dunai ke steng dia, dia kayak apa? Te silang bagi beri ke bam tray ke bas tu kan dia kan mengi baterai kalong tu kan. Kita kejingnya nong setengah bahagian, sekarang long setengah baga kekam dia kam ke buku ini. Kawai ka bangim slow day ban klet kalong bak jingbam khasi gidon laga jong ka bor la ne ka vitamin ki bala ban tei ya ka met jong brio bar ya ka koi ka khia ha ki bobon ki liang ya ka ni lapan scam da ki start sayan ki ba pule benia ya ka ni galan. Now when we look at these local delicacies that are consumed by the villagers here, when we examine them nutritionally, first of all we realize that they are made from red rice. Now red rice in itself is unpolished rice. So unpolished rice is a storehouse of vitamins. And our normal polishing process, the fine rice that the city people are used to, they are actually eating only starch. So these snacks are made from red rice. So first of all it takes care of the vitamin, B vitamin especially, their requirements. Secondly, they are made with almost no fat. In fact, you can see they are made with no fat at all. Because most of the dishes, as you know, are steamed, baked within bamboo shoots, or are dry toasted on girdles. So it takes care of the fat content, so they are very low in calorie. Plus, most of the khasi snacks don't use sugar. If at all any sweetening agent is used, it is jaggery, which again is a rich source of iron. So that in all makes like these snacks so wonderful nutritionally that I feel as a nutritionist that they need to be promoted
more and more and more and popularized, especially to the young crowd who seem to have lost taste in front of these very jazzy advertisements of potato chips or these things, you know, which are so terrible nutritionally and expensive. Habangam kham jilio halor kani kapang las ngodai ban ajingero ya kiba kumkini kiba yaitre ya kani ka chait kam nyuma amla banlen bagadai galat kamai jokpo jongki nrei ha ka jokpor kalong ru ka kamba kum ka jing penne pensa ya lagi jong ka jai jembam tenrai watla jingya yo jongki ga itlot haba yanu jor bat ki wei pat jai jembam kiba yai mi mai naga por shakpo